all Tripura workers, supporters, and leaders at all levels in the state. And on 5th of this month, we are going to observe our third Tripura Foundation Day. And we remember every one of you, and especially we remember our Bubagra, Maharaj Pradyut Kishore, who had taken a lot of troubles for building this motha. Tripura motha ajaina salo hasteni jotto takukte bukuk sangno thaka hamya paru. Seng Tripura sarok thansa tongai soba klai tongan bagino bisik thambo constitutional solution greater Tripura land eba statehood ni sinisa choba o choba success di bakhago teruk kya prepare hui do sing thansa ma tongnai sing thansa tongkhase sini choba success roman script by kok borno sinani jungjal tangbo tongkwai sing thansa tongri choba khlaima bising tile mo jungjal rongno bosang kate biman nai एडिसियो चिनी क्षमता गरी हस्तेउ चिनी क्षमता गरी व्यापक जुंगजाल काते लैगेन बागी Tripura mothani bisingtei जों चाया नंगिया कष्ट ख्लाई हस्तेनि जत्तो ताकु बुकुक जोंनो लगेनि तंगु मसालान पाइफ्लाय हामबाय तै फिचा नंगु फाइनाल 5 February 2024 Kasha recognized political party, newly recognized political party, Tripura Mothani, third Foundation Day celebration Klainan Thangitango, Tripura Motha Central Working Committee, Tripura Mothani Central Advisor Committee of Buri Motha TWF, YTF, and Kakayo, Jotto, Chini, Tripura Hastani, Tripura Organization Block Committee of Khatum Khaza Khayi Chini Chobano Debo Buskango Kolok Khaiklanani Debo Karak Khayini Chung Thak Foundation Debo Belakya Hambai Joto Sini Tripura Warrior, OIT Warrior, TW Warrior Songno Hamjagma Tikurma Yafaru Hainin 5 Tarik Chini Third Foundation Day Tripura Motha Party Ni Ungwi সংসাজানাই হানিবাঙ্গি যত হাস্তিনি লুকরনো খা কাহাম তে হামজামা याफारो চিনি Tripura Motha চিনি দফানি বাগৈ চিনি বুবাग्रा नेतृत्व जों सामखाय फेलायमानि 3 बोसोरनि बिसिङाव निराव गोबांमा आउटपुट नुखा चिनि थानसानि बिसिंते चिनि अधिकार चिनि मानथाय जों मानानि फाइथिं थाङै दङ हानिबाङै हास्तिनि जत लुकुरनो चिनि पार्टीनि जत वारियर्सरनो दैबो चिनि थानसानि मारिनो क्राग माखलायनाय चिनि अधिकार Tripura सानि अधिकार मानानि बागै जों दैबो गाहाम के पेशनलि जों खाथानसा खलायै नायसिनलायमा दङ फाइनाल 5 तारिख February 2024 चिनि Tripura Mothani Third Foundation साल आ सालो चिनि बुबाग्रानि लगियो तंनाय जतो वारियर्सनो थाकसांमाते हामजाबु याफारो जों 5 तारिख फाउन्डेसन नि सालो Tripura ho जतो आमचायनो फाउन्डेसन सालनो Tripura Mothama आसायमानि सालनो जों Hon'ble गाय पालालेले फाइनाल 5 February एबा 5 तारिख February वो चिनि Tripura Motha पार्टी नि 3 बोसोर कामनि फाउन्डेसन डे आसायमा साल जों पालायनाय आं बागै आं कइनाय जतो चिनि Tripura Mothani वारियर ड्र चिदांसानि ताकुकते बुकुसं चिनि Tripura हासनि बरावरो जतोनो हहन ददम खायगै खात फुरबाय खाकचांबाय जों चिनि फाउन्डेसन डे न जों पालायनाय जों जतो साइमानो Tripura हासतेगो अबनो पुइला कि लाइट बुमावो Tripura स्राय स्राय खायै जों 13 जन एमएलए जों एसेम्बलियाव जों हाबखा ताइ जों ताबो second largest party in Tripura आमन बागै जों ताबो जतोनो बहा कराग बाय
beskrangbai chini patino chung tei bukarak thainai rodo saimano ti prahastewo chini mantai shokthai chini constitutional right chini greater Timberland mana bagui chung tei bu karak thaigi chini movement no chini jebano chung ma songsanai abon bagui angjot tono koyo chini ti prahasteni ti prasarok no chini kongthai barok no khali jot tono chung khabai khukbai khai thainai 5 tarik February oro chini ti pramotha patini foundation de chung kham khaising palainai ti pramotha party ni third foundation devo angjot to hasteni sinti prasado pone lukurongno khaka amte hamjong ya phoro sing hakina thansage mo tongnai thansana sini fan thansani bisingtina singjot to man desok taising bubagrani leadership bisingti mane puilau jotna hambai especially hambai mari chini bubagrano jono thangha ke tonen bage thansani maitome ti pramotha party nami tini 20 kausini 5 tarik February o chini ti pramotha party ase munisal bo salno kaham ke palole ne bage joto chini ti prasaramo ang kabo chung chini mai thaino chini odikar no mai nei pandao chung chini ti prasaro thanghauni nao chung kehabi keha phele yaye kehani kuportre keha hamya salayaye joto chung ekotrit babe chung chini bubagani puithe mobai chung thangha ke tongwaye biskang 5 tarik February chini ti pramotha se mo saloko joto thangha ke phele sauye chung foundation deno kaham ke palole ni pandao joto na pabo khajani tauktai bukupsong nor joto no ti pramotani thar foundation ni ha kahamte chobani chebaya foro biskang 5 February sal ti pramotha songjajakmani sal o salno kitingi nai centrally agartala ni malancho nibasok khlaijaknai tai district type block committee rok bahino borokni headquarter ro borok malainai o salno kitingi nai joto no successful khlaitisana baginai norokno kobukjao o sal berai kana sini bagi important and significant sal sini ti prasano pasrinani muthangnani bini survival ta existence ni baginai jobak khlainani baginai samai tanglaimani sal o sal sini bagi belai kana important sal jotono no o sal no palaina bagi kobukjago tai centrally program khlaima jagao joto ti pramothani warriors YTF TWF TISF jotono phaima jagna baginai kobukjago tani jotto prangana takukte bukuk jongno phainai 5 tarik February siniti pramotha achaimani sal bisiktam kamani salno jung belai khatung khajakai palailaina o salo jotto hasteni prangana takukte bukuk jongno ani khakaham hamjakmai tai sibaya paro karon norok saimano bisik tambo se jong bubagra sini bubagra kebang ma sini dabi dabat tiklai tu buka bisik tambo se edisi hapang tui punuka sanga bubagra bisik tambo niya gulo se 13 jona MLA bidan sabha rohri manka abo belai kheno different second largest party khlaioi বিরোধী দল নেতা চিনি প্রামথানি নখলাইমানকা আবো বেবাত ন চিনি হাবু বাগরানি জারে আবন বাকে বুবাগরানো বেলে বেলে খুলুমবো যত হাস্তেনি তাকুতে বুকুজং চিনি প্রামথা বিসিকতাং কামানি সালনো রুগৈ আংনরকনো আনি হামজাকমা অকরারনো খুলুমা তাই খাকাহা তাই সিবায়াবা